eyes. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home.
the doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. Ya bang? Ya terus terang. Oh ya. Oh, mari mari. Mari aja. Makasih Pak. Makasih bang. Mana tuh kita bang? I'll rise up from the ashes. I won't burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest. I won't give up. I'm still healing. I'm still healing. Fight the pain that I once let kill my vibe. I feel Nasaan ang kopi tadi? Kopi tadi ini. Mesin. Ah. Apa lagi nih? Sore Pak. Izin dari kepolisian Bapak. Iya. SIM SNK-nya. Nah mungkin satu orang silakan bawa hasil genus ini ke sana Bapak. Tangga warna biru untuk divalidasi. Iya. Iya. Dari Aceh Pak. Iya Pak, jalan-jalan sama keluarga. Dari Aceh bilang dari Aceh ini. Ya, dari Aceh. Kan plat BL. Ya, memang. Gambarnya Pak Jokowi. Iya. 20 meter depan itu lajur sebelah kiri. Tunggu ibu di sana. Ya. Terima kasih banyak. Ya, silakan.
Yang wajib KTP. Nih, tolong KTP bisa. KTP abang minta rekaman anda sama kita. Aceh. KTP abang mana? KTP Lanjut. Oh lanjut aja kata bapak. Terima kasih banyak Pak. Oh, lanjut. Terima kasih Pak. KTP lagi. Gerbang terkesulit. Orang KTP jantung cek 200. Dan serak.